he mkhula wami nangu lo mgundatshani uyabona la wabole mathumbu uyangiyeka mina uyangiyeka hawu utele lokho la khaya utele lokho iwena wahamba nini la khaya wahamba nini sukela wena wahamba 7 days uphelile sola ubuye mina ngicela ngibuye kujumeni yini noma ngahamba 7 days noma inyanga yonke la kusekhaya la baba wangishiya la khaya la ngeke uzungitshele wena sakasile uphikisana nami lana kukabhuti la hamba ubuyele emuva emabhuzini akho nangofuna ukuhlala kabhuti la. A few moments later. Wena wabulala indoda ngibande ukukhulumela ukuthi wena wabulala indoda. Hey nakubani uyangifuka esikhona uyangifuka mana kuyangifuka esikhona futhi wathola imali wena uthi wabulala indoda ngibani lokukhulumela uyangiyekela mina uyangifuka uthi mina ngabulala imvothi yami ngibona kuyangifuka esikhona mina Nkosi yami mara ngonene thakasile uthi ngijike futhi ngibuyele emuva umbala lo uhlata man hamba anginazaba Lalu bobo wajib faham itu